Ania La Ketdin. Nay, nakagatang ka matitibaro akawas mo ba kay? Ay, wala lakay. Gimatangak iti baro address ko. Tapno addaman mati usarak amapan agsimba no kwa. Agsimba? Katuan lakay. Oh, apay akas lamas daaw ka. Ay, mas daawak ka. Tasigod mo't ngamin asaan kang agsimsimba. Si kakit di mo't lakay. Agsimba ak adi. Wa! Katuwa na. Sapay na kumangarod Ta iti pa nagsimbam, kat mabalbaliwan dagiti saan anasaya at nga ramid mo. Anya? Uwan mo't bakit? Baliwam kumadag iti nagalas nga ugalim, ta saan anasaya at akitain ti tao, ama nagsimba, ay ngam, nagalas mo, ti ugali na. Makapalik man, dayjay amir na mare. Ha? Taapay, mare? Kundi post iti Bible verses iti Facebook. Wan nga rod, mare. Nakitak matla dayjay. Nakaskas daaw nga rod. Itaman pa'y akas jay ti ipopost na. Kundi post iti kakasjoy, ngam nagalas mati ugali na. Isupay, Post a post, ngam di namet may apply iti pud na biyag. Anya La Ketdin. Bay amon ano, iso ti pagragsakan na. Ti agpost iti Bible verses asaan namot amay apply iti pudpud no abiyag. Anya mo tanda iti ipupos ni Junya bakla iti Facebook. Anya ayaday tamer na. Kada agpost, pasigmat a memes a nonsense. Isulat makitkita iti wall na. Anya? Awan pa'y tinasayaat nga ipos na mo't. Nonsense a talaga. Di pa'y makaipos iti Bible verses akas iti pupos ko. Hay, una yan. Kat, anya ngay nga rod no iso ti pagragsakan na. Si kakit di mat. Ay nonsense nga road na. Apay, di yu amo ti kayat asawan ti nonsense. Awan ka is kan na dagiti ipupos na. Angam sa bagay, saan matkit di anakaskas daw Tauray iso amis mo, kat awan ser-serbina. Anya La Ketdin. May samot da di Luisa. Awan talaga tinagdumaan da iti da di abakla. Ne, apay manan aya, Luisa? Kitaam ngamin dagito'y ipopos na iti Facebook. Pasigmot a nonsense. Anya? Memes nga awan mo't ser-serbina. Ay, unay kan bakit? Amin matlaangan kat pakibibiyangam. Anya nga rod no isumat ti pakaragsakan da. Malapdam nga rod. Saan ko amalapdan? Ngam ibagbagaklaan nga awan ser-serbi dagiti ipopos na. Di kalat tayo da baybayan. Tasaan da ka mat apakibibiyangan. Nay, apay ngay, kasla isupay kitin ti sakit mo. Ibagam laeng no agusto ka kin ni Luisa, taam mo la! Anya? Ne, kunak man no agsimsimba ka. Apay nga akasta karugit ti panunot mo. Anya La Ketdin ayamir na. Ti panagsimba. Sana kasta ti ugali na. Tandaanam day ta. Nooy. Opay. Anya ko madireklamo na ano pa si ka memes ti popos ko iti Facebook. Amumatan ni Merna. Agsimsimbang aminan kat, iso dilawan na dagiti ipopost mo. Nonsense ka no amen. Una yan nga. Ay, no siya ka maysa. Awan serbiti ka na yun na pa nagpo-positive
Bible verses iti Facebook. No sana mata may apply, di po nabiyag. Ay husto ka iti dayta nga imbagam. Anyat sirbi na dagiti ipopost na. No iti pudno abiyag kadakas ti ugali na, di ba? Katuan mat na. Uray man no, minuminuto nga agpost iti Bible verses. Kas kada dinumingo ama pa nagsimba. No dagas mati ugali na. Ay nako. Amangan mat no ti Facebook account na kidi ti mapanigay langit. Anya, sika talaga. Ay po no matibagbagag. Iso ano maminsan tumanan akas jay ti bagbagan na. Ay sois, ibagayo asa na unay. Tama nga no umuna nga umuli ti Facebook account na jay langit. Anya, Wen, no jay langit di papanan na. Anya lagi din. Kung naklaki din no, sino ti masabat ka? Si kamot gaya merna. Ha? Ay na, nagpintas mo din dahi takawas mo. Kasla kawas ti nakadaldalos at taaw. Anya laki din. Ay no, nagbayat. Anya? Papanamngay. Mapanak agsimba, tata. Intayukit din Ay kwa, no maminsan tulangan merna. San pa'y nga ita? Awan day ta maminsan. Aginggang awan ton. Lakay kayo, ngam di kay pa'y agsimba mo. Apay, saan kayo amabutang? No saan nga ijay langit ti papananyaw? Na, anya ka din dahi ta nga ipagbagam. Apay nga akastamot din ti kastam nga agaways. Ay na yan. Pudnumat nga minti bagbagak. Lakay kayo, ngam di kay agsimba. Tunggal Domingo. Adda kayo laang dito nga agkaiwara. Anya laki din. nagawan mo tan abain na day ja amir na. Uwan nga raw ka ba, guys? Lakayang kang binagaan na ka itikasta. Anya laki din. Awan mo la serbe na akanayon na mapanagsimba. Gaputakas jay mo, ugali na. Ay pudno day ta. Useless at talaga. Kundi Simba, post pa'y apos iti Bible verses iti Facebook. Ngam di na bangarod may apply iti puno abiyag. Anya laki din. Iso day ta ti kunakmat laeng kabages. Iso ama kaulagak iti imbaga ni bakla kanyak. Amangan kanuno itikas jay nga aramid na. Ti Facebook account na laeng ti mapan ni Jalagay. Ah, aya! Nalabos ba? Pudno ka ti tinadamag ka. Bakit? Anya mananday ta. Anasabat mo kano nila kay Pedring. Ket imbagam kano asaan nga agsimsimba tunggal Domingo. Ken addala dita nga agkaiwara. Kat pudnumat. Anya lakit din nga. Kita mo nga mina. Tunggal aldaw ti Domingo. At dalaang dita kaarubang agkaiwara. Unay kamatan, Mirna. Ay so, sa wandakas itimbagakan kwa na. Anya nga awan. Nagawan kit din respetum iti lakay akas kenkwana Anya? Managsimba ka ako nam. Ngam kastamot ti ugalim. Nagalas. Nagdakas. No kastamot lang. Nasasaya at pa'y nga isardeng mo. Dahil ta pa nagsimsimbam. Gaputawan mo't la serserbina. Ay saan? Agsimba aklat ta. Si kalaang ti kasta. Kundi Simba. Ngam, nagpunipunan mo't iti sana nasaya at nga aramid. Apo, kundi simba laang dahi babae. Agsimba tapno laang makuna ti tattao nga agsimsimba, nga uray mo't dakos ti ugali na. Oy, supay, Uray man no inaldawon na ti mapan agsimba, kun inaldawon na ti panagpost na iti Bible verses iti social media. No nagalas mo ti ugali na, di awam mo laang. Ibagagtuman kan kuha na dahi ta, numara na Ibagang, tapno maamiris na.
No, makaamiris, ah? Agsimba iti Domingo, ngam no Lunes aging gat Sabado. Day talama pan agchismis, ti amuna nga aramidon. Ay, Ania La Ketdin nga ugali na. Oh, makapalig nga ron. Ang chismis iti Lunes, aging gat Sabado. Ngam no aldaw to Domingo. Nakadres iti puraw ama pa nagsimba. Day kaslag lang asan ama nagbasulan niya. Ay, apo, di man lang kilabutan sa mga pinaggagawa. Ania La Ketdin. Ne. Apa yan? Agguuyong kan samatan, Mirna. Kung manatawa ka mo't ngagmaymay siya. Kasano mo ngamin, ni puring kano, rimwar idirabi. Ti pakada na kanukin nila kay na, kat mapanlagumatang iti asin ijay tersena, tagayam napannakisin nabat iti lalaki na. Anya? Kat tidakas na, sinurot nila kay na. Aging gaan na danunan na ida ijay bakante aluti. Madamada! Ay, una yun da di apuring. Ay, garampang at talaga. Ay na, unay kan, Mirna. Asino man ang tipadam amarites, anakadamagam iti dayta. Kat nilusing alakay, iso ti imbaga na itay naggapuak ijay balayda. Ay, salbag ka kiti. Siyak ti mababain iti kasta nga aramid mo. Dayta ti kinapod no. Ne, apay ko maamabain ka. Awan mo't dakas nga aramido. Anya nga awan? Apay, saan ay adakas dayta aramid mo? Kundi Simba ka iti Domingo. Ngam iti Lunes aging gat Sabado. Dayta lama pa nagsipsipo, ti mapaspasamak iti biag ti tao ti aramidam. Anya La Ketdin aya antong. Jesus, awan serserbi ti pan nakisimsimbam, no kastamot ti ugalim. Nagalas akitaan, Mirna. Oh, rabi nga madaka pa lang dito. Magbag na si kamer na. Ah? Ayun tata. Naggapuak ngamin dita ayan ni Lucia. Ay, kasta ay ha. Sigurado, nagtutungit kayo manin na niya. Anya? No sana tong 8:41 no binggaw. Nagadumot asaludsud mun alakay. Salsalod sodak lang ba, sikaki di ba? Anya? Saan ka makasungbat? Kaya ta sa wanday ta, agsog-sugal kayo at talaga. Anya? Ay, awan na talaga ti serbe ti pan nakisimsimbam iti Domingaw. Gaputan ulo guys, aging gat Sabadaw, aramidem mo't amay, nasan narumbang aramiday. No saan ka mapan makisugal? Mapan ka makichismes, ngorag malmalam. Apay, kasta ti aramid ti man nakisimba. Ay, kundi simba ka nga, nagalas mo't galay. Anya La Ketdin. Alakay, tila maibagbaga na. Ha? At least pa'y kanyak tamakisimba ng isungay. Ne, tada pa ilaang ti at least nga amom. At least ka dyan. Ha? Husto kit di ati imbaganakin ka, awan serbim a kundi simba, takas tama ti ugalim. Anya? Kundi simba ka, kundi pus ka iti agkakanat a Bible verses iti Facebook, ngam, ay napaklan ka matasismusa, manugal, ken, no anya pa'y dita? Hay, may sakamay, tila maibagbagam, dita ka man langan. Ti ko namgid de, mapaisuan ka iti ibagbagak, isuasaan mo akaya tatenggan, salbag ka! Nay, si kabagayam Mirna, papanam ngay. Ah? Ay, kwa, di tala ang igid, nana. Siguro, mapan ka manin makichismis anya. Si Kakit di mo't, nana. Saan mo't na?
Ay, kano saan ka amapan makichismes? Sigurado nga raw na mapan ka manan makisugal daya. Anya? Idi kalman napan ka kundi Simba. Gamita Lunes, mapan ka manan makisugal kan makichismis dita. Anya La Ketdin. Anya? Nagalas at talaga ti ugalay. Kundi Simba ka, kas kada post iti Bible verse iti Facebook. Gamno Lunes mataging gat Sabadaw. Manugal ka kan chismusa. Ay una yan. Aging dadalos kayo mo. Na, ibagbagaklaan ti pudnoan niya. Ay apaw, kundi simba-simba ka. Aguyaw ka pa iti padam atao asaan ama nagsimba. Ngam kasta ka mag... Ania La Ketdin. Ay no, kunam lakit din o anghel at masabat ko. Puraw mat ngamin amin day takawis mo. Anya? Ay na, agsaysayang ka lang iti oras mo ang mapapan agsimba. Kundi simba ka, Ne, apay ngay akas tamot tin tibagbagam. Wan ta kundi simba ka pailaan. Kan, nadamag ko, nga ibagbagam ka no idi abasiganan sen sa memes ti popos ko iti Facebook. Ha? Anya kay kumatibibiyang mo no memes ti popos ko. Oy girl, at least pa dahi nga ipopos ko. Ngam, dagiti ipopos mo a Bible verses, ha? Pos ka pos. Ngam di mo may apply, di putpud no abiyag. Ne, anya ka din dagita ngay bagbagam. Sois, ha? Kunwari ka pa, ha? Akala mo, hindi ko alam. No kas tuwing aldaw ti Domingo, nakabado ka iti kasta. Diyan ko namlano saan ama nagbasol. Ngam kalpasan mo, di pa nagsimbam. Ay naapo. Chismis mo amin na chismis. Pangaasim tasaan mo adadaulan ti aldaw ko si kaabakla na galastiro pa na. What? Dadaul ka iti aldaw. Ay nako. Talaga nga awan serbim asumanimba. Ha? Nagpunipunan mati na dakas. Day ta kinataom. Anya La Ketdin, Diyos ko. Naraben ka Kasla madlaw adim magas ka man ni sugalan kalpasan ti pa nagsimba. Anya? Nagmayat pa'y dayta dress mo. Kasla dress ti awan pulos, basol na. Awan sirbina, ti kanayon mo pa nagsimba kunakmanan. Apay aya akas ta ka ngagsasao. An-anwan ka aya. Apay ti kunam, san adim manon ti imbagam kano ide, apasig a memes, a nonsense ti ipopos ko iti sukmed. Oho, mirna aya. Anya? Kundi simba-simba kang demonyo ka mo lang. Sugal kas kada chismes ti amo. Apay kastaya ti pagwadan ama nagsimba. Nya La Ketdin. Ay, di ta ka man laangan. Isardeng mo, ti pa nakisimsimba, am tao mo na sirbina. Kun sardeng amot lang, ti pa nagpo-post mo, ti Bible verses, tara kababain ka laang. Ay, ibabain mo laang, ti kinataom. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Ania La Ketdin, insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti dhanmartz YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.